n'amakuru yitirwa imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku bwa Kongo. Turacyari mu gitondo cyo ku itariki 10 z'ukwezi kwa munani umwaka 2026, n'amakuru yihutirwa kandi akomeye ku mutekano wa politike na diplomasi. Reka tugushimire wowe rwose wahisemo kubana natwe na naka kanya tugarutse mu makuru kumvikana imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Hanyuma kandi muri aya makuru turabwira neza ko Perezida Antoine Tshisekedi yohereje ingabo 10,000 burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Ni special force, ni ingabo zidasanzwe. Avuga neza ko zigomba kuza guhangana nayo mu 23 ubyanze bikunze. Avuga neza ko ibiganiro ngabona ko bitari gutanga umusaruro. Ubu tuvugana rero yamaze kohereza ingabo 10,000 burasirazuba bwa Kongo. Turaje tubigarukeho ibisobanuro abasirikare ibice boherejwemo ndetse naho abantu bivuga neza ko bagiye kuja kurwana, byose turabifite muri aya amakuru. Muri Kivu y'Amajyepfo turaza kubabwira ko amakuru aturuka muri intara avuga ko abarwanye abasirikare b'u Burundi, aba FDLR, FARDC ndetse n'abandi bari kumwe mu rugamba rwa Zarendo bagerageje kwikoraho rwose ngo baje kugaba ibitero mu bice bitandukanye bifitwe na MNDP twirwaneho AFC mu 23, ariko kandi bageze mu nzira bahura na drone giswe cya M23. Turaza kubabwira ibyababayeho cyangwa se mu by'ukuri icyo nababwira neza ko buko bamwe mu basirikare babo benshi bahasize ubuzima. Turavuga ku basirikare bapfuye, turavuga kuri benshi cyane basize ubuzima muri kino gitero. Turabifite kandi turabigarukaho kandi turaza babwira neza ko iruro rya Kinshasa gize ndema yo guca mu burengerazuba kugira ngo babashe gutera none barebe ko bakwisubiza ibice bya Minembwe. Rero turaza kugaruka ku bice banyuzemo, uburyo bashaka guca mu burengerazuba ngo babone ukuntu baza gufata bino bice. Turaza kubigarukaho. Hanyuma rero kandi turaza kubabwira kuri Joseph Kabila hari kwibazwa impamvu uyu munyepolitike mu by'ukuri uvugwaho kuba azi neza gusoma ibihe yafashe icyemezo cyo kuba aho by'umwihariko cyase yahisemo kuba mu duce tugenzurwa. Turababwira ibintu bishyashya bimenyekanye. Hari igihe iperereza rivuga ibintu bikomeye cyane kandi iyo amakuru aba yarasinyiwe mu bwiru cyangwa se impapuro zitagaragara, ariko kandi iperereza bikarangira mu by'ukuri rigaragaje ibintu bifatika. Ese gute Joseph Kabila mu by'ukuri warwanye nayo mu myaka myinshi ishize 2012? Mu by'ukuri uyu mugabo hari ibintu byinshi bimaze kuba bimenyekana. Ubundi kubera iki yafashe icyemezo cyo kujya kuba hari M23? Turabifite muri ino makuru. Hanyuma rero kandi bakunze bacu turaza kubabwira neza ko wa mukino twababwiraga PRFC yagombaga kuja gukina iki Kinshasa. Mbibutse neza ko ya PRFC yatomboye ikipe ya Reze Donomi Bongo mu majonjora ya Sekafa cyatsi ihuro rya kafu Champions League y'umuriko rizabera mu Misiri. Avutse mu karatu yabashiye gutombora ikipe yo muri Kongo. Ndibaza ntese PRFC izajya gukina muri Kongo. Rero twazanye makuru yariye ababwiye icyemezo cyamaze gufatwa mu by'ukuri cyamaze gutangazwa n'umuyobozi wa APR. Twababwiraga neza ko tarafatwa icyemezo kandi mu by'ukuri ibiganiro bicyarimo, ariko kandi twababwiraga neza ko tuzakibagezaho. Icyemezo cyamaze gufatwa, turabwira icyemezo cyafashwe. Hanyuma rero kandi turaza kubabwira neza ko mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo abitwa mu by'ukuri cyase abitwaje intwaro bavuga neza ko ari abasirikare ba FARDC bambuye abaturage. Haravugwa imirwano yabo na wazarenda amasansu menshi ari kumvikana. Amakuru hari nuko ngo barwaniye cyase basahuye abaturage, ngo mu by'ukuri ibyo basahuye bakananirwa kubigabana, ubundi bagaserera bikomeye bagatangira kurasana. Turabwira neza ko imirwano yaho yagenze. Nyuma kandi turaza kujya hanze y'imipaka ya Afurika. Tubabwira neza ko Israel itari gukozwa umugambi wa Trump wo kugarura amahoro muri Gaza. Ese muribuka neza ko gahunda yo kugarura amahoro by'umwihariko muri Gaza yanatumye ubu tuvugana Uganda igiye kohereza ingabo nyinshi cyatse abasirikare muri Gaza, gitwe cya PDF kandi cyamaze no kubyemeza. Turaza kubigaruka tukubwira tuti nukuri ki Israel itari kubikozwa. Hanyuma rero kandi turaza kubabwira ku ntambara yo muri Iran. Tehran yatangaje mu ibisabwa kugira ngo ifungure burundu umuhoro wa Hormuz. Iravuga ngo
ibiri mu bikorwa ibingibi ni mu bikora nubwo tuzemera gufungura umuhora wa uyu munsi. Munyemerero ngaruke kuri aya makuru muri kiro gitondo, na makuru mwategure kandi mujye kugezwaho nanje Aime Umuhire. Ariko kandi aya makuru na ya Rwanda National News, nimba koko mu byukuri aribo bwa mbere ugeze hano cyangwa se dusanganwe, nkundira mu byukuri ukande kuri kano kantu kameze nk'agakumwe ubu duteye inkunga kugira ngo kino kiganiro kibashe kugera kuri benshi. Reka rero ngarukiye kuri aya makuru mu buryo burambuye mu masegonda make. Tugushimira wahisemo rwose kubana natwe Rwanda News Info, Rwanda Update, Rwanda National News. Turagusuje kandi tuguha ikaze. N'amakuru agiye kwibanda hanini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, hari kongera guturuka inkuru zikakaye by'umwihariko ku bigendanye n'umutekano w'akarere, cyane ko iyi ntambara mu by'ukuri yamaze kugira ingaruka zikomeye cyane mu karere, usibye no kuba iri kugira ingaruka ku baturage by'umwihariko ba kino gihugu cya Repubulika ya Kongo. Reka dore ku makuru rero agaragaza neza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yohereje abasirikare barenga 10,000 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Bano basirikare mu by'ukuri bavuga neza ko ngo baje kurwana ku rwego urukomeye cyane, mu gihe rero imbaraga za diplomasi zigamije guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo zigenda zitagaciro. Guverinoma ya Perezida Felix Tshisekedi yamaze kohereza abasirikare barenga 10,000 ahantu h'ingenzi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni mu gihe rero mu butumwa cyase mu ntumwa nini z'ingabo z'icyinshasa ziherutse koherezwa muri kano karere. Iki gikorwa gishobora kurushaho kongeraho umwuka mubi ndetse no guhungabanya ibiganiro by'amahoro byari bisanzwe, ariko kandi by'agateganyo hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23 ndetse kikongera impungenge z'uko ejo hazaza h'akarere hashobora kongera kugenwa n'intambara aho kugira ngo hagenwe n'ibiganiro bya politike by'umwihariko nk'uko biri kugenda bivugwa n'abasesenguzi. Amakuru aturuka mu nzego za gisirikare kandi azi neza iby'iki gikorwa avuga ko n'abantu basirikare barenga 10,000 mu ngabo za Repubulika ya Kongo bakoraniye mu ntara ya Tanganyika muri teritwari ya Kongororo, by'umwihariko mu kigo cya gisirikare bita Kabuti cya FARDC. Hano niho baherereye. Amakuru y'ubutasi kandi rero kemeza neza ko mission bafite cyangwa se ibyo bategetswe gukora na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ibitandukanye n'ibyo buri umwe wese yatekereza kugeza kuri aka kanya. Bakunzi bacu rero bikaba biri kugenda biri kugaragara neza ko mu by'ukuri ibintu byongeye guhindura isura. Abo bakurikirana hafi kino gikorwa bavuga ko zino ngabo zizoherezwa mu byiciro bigiye bitandukanye bizashyirwa ahantu hatandukanye h'ingenzi muri burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo mu rwego rwo kongera imbaraga ku bintu bifatwa nk'iby'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare bishobora gukurikira, ndetse n'ahantu hateganyijwe kohereza zino ngabo harimo witwa Bendera, hari mu by'ukuri hafi kilometero 125 mu majyaruguru ya Karemi, ndetse n'ahita Misisi ya Kiwendwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Hariho n'izindi ngabo mu by'ukuri ziteganyijwe koherezwa muri Saramabira mu ntara ya Maniema, ndetse ni bino bice bifatwa mu by'ukuri n'abategura by'umwihariko ibice cyase mu by'ukuri bategura ibikorwa bya gisirikare cyangwa se urugamba nk'ahantu h'ingenzi cyane, kubera ko hari ibigendanye n'ibice cyase bari hafi y'ibice birwanirwamo ndetse n'inzira z'ingenzi zifatwa mu gutwara abasirikare ndetse n'ibikoresho. Ingano y'izi ngabo zoherejwe yakomereye cyangwa se mu by'ukuri byatunguye abantu benshi cyane bitewe n'imyiteguro ikomeye yabanje gukorwa. Bano basirikare bari baherutse guhabwa amahugurwa yihariye z'ingabo zidasanzwe n'Abafaransa mu kigo cya gisirikare cya Kiromango muri komine ya Nsere i Kinshasa. Mbere y'uko mu by'ukuri bano basirikare baje bari babateguye barajya mu mahugurwa rero ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi mbere kohereza mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abasesenguzi b'umutekano bavuga neza ko amahugurwa nk'aya ngaya yihariye akenshi ajyana n'ibikorwa byo gutegura gufata n'ibice kurusha kuba agamije kongera abasirikare ku birindiro by'urugamba gusa byo kwirwanaho. Ibi ngibi bikaba bitumye bikekwa neza ko Kinshasa ishobora kuba iri kwitegura gutangiza iyindi ntambara ikomeye cyane cyangwa se ikindi gikorwa gikomeye cya gisirikare. Kohereza izi ngabo bibaye nyuma cyose igihe inzira y'ibiganiro nayo ihora igenda irushaho kuba idahagaze neza, nubwo abahuza bo bakomeza kugenda bari gushishikariza impande zombi gushyira ingamba zo kubaka icyizere ndetse no kugabanya imirwano hagati ya guverinoma ya Kongo ndetse n'abahagarariye FCM23. Ibikorwa bya gisirikare ku butaka byo birasa n'ibikomeje kugenda biri kwiyongera.
abadiplomate ndetse n'abasesenguzi bo mu karere bahuza ko uku gukomeza ibikorwa bya gisirikare mu gihe kinini bishobora gusenya icyizere hagati y'impande ziri mu biganiro, bigatuma inzira y'amahoro yari isanzwe iriho mu by'ukuri isa nkaho ikendera cyasikazamo agatotsi. Mu gihe rero kohereza ingabo nyinshi ku rugamba byanze bikunze, abasesenguzi bavuga neza ko biteye impungenge z'uko imirwano ishobora kongera kuba, bityo ikabangamira ibikorwa bya diplomasi, dore ko impande zombi mu by'ukuri ngo zidashobora kugera ku masezerano afatika. Abasesenguzi b'umutekano kandi bahagarariwe n'itangazamakuru ryo mu karere nabo bavuze neza ko ibitero bishobora kongera gutangira kandi bigasubiza inyuma mu by'ukuri intambwe nshya yari imaze guterwa imbere binyuze mu biganiro by'abahuza. Biravuga kandi gukoranya ingabo nyinshi ahantu hamwe byongera amahirwe yo guhura n'umwanzi mu buryo butaziguye, cyane cyane mu duce tugihatanirwa cyangwa se tukigaragamo imirwano, aho ubuyobozi bw'ibice bugenda buhinduka kandi abaturage bakaba aribo bakomeje kugenda bari kwishyura ikiguzi cy'aya makimbirane. Kuba rero mu by'ukuri bigaragaza neza ko bakomeza kugenda bari gutegura imirwano kandi bakongera bakisha mu shusho ya politike, ni ibibazo bikomeye. Kubanenga Perezida Tshisekedi bariko ibyo bavuga ko ari gukomeza guhitamo igisubizo cya gisirikare kuruta mu by'ukuri ibiganiro bya politike kandi akisha mu sura ya diplomasi. Bivugwa neza ko kandi ibitero bya guverinoma ya Kinshasa yagiye itangiza mu bitero bitandukanye byagiye binanirwa gutanga igisubizo kirambye, ahubwo bikaba byaragize uruhare mu gukomeza kuba uruziga rw'imirwano, kugenda rwose abaturage bagura n'uruva gusenya ndetse no kubangamira ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Iki ni ikibazo kimaze igihe giteza impungenge mu by'ukuri ku kigero cyo hejuru, kandi ibi bikaba bifitanye isano n'amasezerano kuba atagera ku musaruro. Raporo y'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bwa muntu zagiye zigaragaza ihohoterwa ryakugiye rikorwa n'abarwanyi bagiye batandukanye bitwaje intwaro, by'umwihariko bagize uruhare mu kubangamira abaturage. Bivugwa neza ko mu by'ukuri ngo ingabo zagaragaje impungenge kugendanye n'ubufatanye mu bice bimwe by'ingenzi bigenzurwa na FARDC n'imitwe twaje intwaro nka Wazalendo, kandi ibirego bimaze igihe bivugwa ku mikoranire n'umutwe wa FDR, bamwe bitwa umutwe w'abasirikare b'abajenosideri ushyigikiwe na Kinshasa. Iki kibazo kikaba gikomeje guteza impaka zikomeye kuri politike y'akarere, na niko kandi bigaragara neza ko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ko kandi ntago haramenyekana nimba iyoherezo ry'ingabo rya Kinshasa rizafasha kugenzura by'umwihariko cyangwa se kongera imirwano, cyangwa se nimba bizakomeza kugenda biri guca intege ibikorwa by'amahoro byo bisanzwe bifite intege nke. Icyo bigenda birushaho kugaragaza nuko kongera ibikorwa bya gisirikare ndetse no gushaka igisubizo binyuze muri diplomasi biri kugenda bikomeza icyarimwe mu gihe kimwe, by'umwihariko mu gihe kimwe ibindi bikaba bigaragaza neza ko ibikorwa byo gushaka bikomeje kugenda biharanira gushaka amahoro bikomeje kugenda bitakaza umuvuduko. Kohereza ingabo z'ibihumbi by'ibisirikare bimaze guhabwa amahugurwa yihariwe kwerekeza ku murongo y'urugamba bitanga ishusho neza ko uburasirazuba bwa Kongo bushobora kongera kwinjira mu bihe bitoroshe bigoye, ari byo ibyemezo bizafatirwa imbere ku rugamba, harimo mu by'ukuri n'ibitandukanye n'ibizafatirwa ku meza y'ibiganiro. Urumva rero Kinshasa yamaze kohereza ingabo zirenga 10,000 mu burasirazuba bwa Kongo, aho kugira ngo mu by'ukuri gahunda zari ziteganyijwe z'amahoro zikomeze, ahubwo we yohereje ingabo nyinshi. Murabyumvise, reka dukomeze twute cyane rero tujye muri Kivu y'Amajyepfo, naho tubabwire neza ko 23 yakarashe by'umwihariko ikoresheje drone abasirikari benshi bo ku biro rya Kinshasa. Abakunzi bacu, amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga neza ko Abarundi FARDC ndetse mu by'ukuri na FDLR ndewe na Wazalendo ibikozeho byagenze gute. Aba bagabye igitero gikomeye cyane kigamije kwisubiza kwa Murima mu rwego rwo kwisuganya, bategura ingabo za Burundi bakutegura bakora kuri FARDC bakora kuri FDLR. Ni igikorwa cyateguwe muri rijoro, kivuga neza ko rwose bigabye bakamanuka mu gace bita Kakamba, bakamanuka hafi mu by'ukuri na kano gace bita Kakamba, bakamanuka hafi n'ibice mu by'ukuri cyase n'agace bita Kizura na Gasongi ya kabiri. Hangaho ngo bari bari kumanuka berekeza kwa Murima. Abarwanyi bayi 23 bahise babimenya, maze bohereza drone bari ku murongo cyase bari ku mirongo bikore intwaro, maze ibakoramo akazi ikoko. Makuru avuga neza ko drone yari by'umwihariko yishemo benshi, abakurande rwa FARDC, abakurande rwa FDLR, abakurande rwa Wazalendo ndetse n'uruhande rw'ingabo z'u Burundi. By'umwihariko harake agace kitwa Kakamba ngo hagaragaye cyangwa se mu by'ukuri ngo asanzwe FDLR bariho mu by'ukuri ngo bari birunze, maze mu garatu drone yabo ibamisha bombe ikora
kazi. Ubwo drone ngo yabakozemo, ariko kandi amakuru hari nuko iri huriro gifite gahunda yo kurwanya cyane ngo kugira ngo barebe neza ko kujya kwisubiza bino bice byose M23 n'MRDP twirwaneho bamaze imisi bari kugenzura andi makuru. Ariko kandi akavuga neza ko iri huriro ryaba gize indi tekinike ikomeye cyane idasanzwe, rikavuga neza ko ngo ryongeye gusatira Minembwe, ariko kandi binyuze mu burengerazuba. Amakuru aravuga neza ko aba batangiye kwisuganyiriza by'umwihariko ahitwa Nyabibuye mu gace ka Rukumbe, hari kandi abandi basigaye bari kwisuganyiriza ahandi hitwa Mukekera, ahangana narwo ni mu burengera bw'uzuba bwa Minembwe. Ese noneho kunyura mu burengerazuba bwa Minembwe biraza gutuma noneho bagera kuri gahunda yo kwisubiza bino bice? Ese mu by'ukuri bashobora kuba hari icyo bashobora guhungabanya by'umwihariko ku birindiro bya MRDP twirwaneho hano rwose baherereye? Bino byose turabitegereje kugira ngo tubabwire amakuru buri kintu cyose kizajya kiba imbere ku rugamba, tuzajya tubabwira uko byifashe. Abari baturutse mu bice bya Baraka, abangaba rwose babakozemo akazi rwose gakomeye cyane. Hanyuma rero urumva neza ko icyakoze FARDC yanze gushirwa, iravuga none ati reka tuje guca mu burengerazuba kugira ngo nabwo turebe uko twagera mu Minembwe. Twuse cyane, reka mu by'ukuri tuje ku yandi makuru. Kuba uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Kongo Joseph Kabila Kabange agiye gutura mu gace kari mu maboko by'umwihariko y'umutwaro Alliance Fleuve Congo mu 23 bikomeje kugenda biteza impaka zikomeye muri politike ya Kongo. Icyakora ku ruhande rw'abasesenguzi bamwe iki cyemezo ngo ntago gikwiriye kuja gusa nk'ikimenyetso cy'ubufatanye n'ingamba by'umwihariko zizenyeshyamba, ariko kandi ngo kigomba gusondwa mu rwego rw'umukino wa politike, umutekano ndetse n'imyanzuro y'umunyapolitike uzi gusoma neza ibihe. Umusesenguzi wa politike Patrick Mbeko mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yagarutse ku mpamvu zishobora kuba bizaratumye Joseph Kabila ataba mu duce kagenzurwa by'umwihariko ataba mu gace kagenzurwa na FARDC, ndetse anasobanura amahitamo uyu munyapolitike ashobora kuba yabageze kuba yahisemo kujya mu bice bigenzurwa na M23, ndetse anasobanura imiterere ya politike ishobora kuba iri hagati y'uwahoze ari perezida w'iruhuriro ndetse na AFC mu 23, ese ari president by'umwihariko n'uwahoze ari president ndetse n'uyu mutwe uvugwaho guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo. Patrick Mbeko yavuze neza ko ikibazo gikomeye cyane ngo kigomba kumanza kurebwa mu shusho rimwe cyangwa se mu buryo bwa diplomasi, ariko kandi kuruta mu by'ukuri kureba uko wenda babireba mu yindi sura. Kandi anavuga neza ko ngo hanagomba kurebwa uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwitwaye imbere yuko uyu Joseph Kabila Kabange afata icyemezo cyo kujya kuba mu bice M23 igenzura. Abari hafi cyane ya Kabila bari batangiye gufatwa cyane kandi no kwicwa ndetse no kugabwaho igitutu ndetse n'imitungo n'abantu bafite isano nawe yari yarafashwe. Ariko kandi nuko muri uyu mwaka asanga gusura Kinshasa mu by'ukuri by'umwihariko kwa Tshisekedi byari gushira ubuzima bwe ndetse n'umwanya wa politike mu kaga. Umusesenguzi ubutegetsi bwari kumanza bwamwemera gutaha nta nzitizi, hanyuma noneho bakazafata izindi ngamba nimba ari byo bamushinja. Kuba rero yarasemo kugaruka akaje mu gace yumva ko karinzwe kandi atekereza neza ko gashobora kuba gafite umutekano. Mbeko abana ko ari icyemezo gishobora gusobanurwa mu buryo bwa politiki. Ikindi kandi ntabwo ushobora kugaragaza ubushobozi bwa Joseph Kabila gusobanukirwa neza imiterere ya politiki ndetse uri gufata icyemezo gifata by'umwihariko gishingiye ku marangamutima. Akavuga ati nka kugira ngo uhitemo ibyemezo bishingiye ku marangamutima, mu by'ukuri ushobora kureba neza imibereho ya Kongo ndetse n'imibanire myiza by'umwihariko ya Joseph Kabila na AFC mu 23. Patrick Mbeko avuga neza ko hari aho bahurira mu bitekerezo mu bigendanye n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ariko kandi ntiyemera neza ko bizita bisobanura neza ko Kabila na AFC mu 23 bafitanye ubufatanye mu bya gisirikare cyangwa se amasezerano y'igihe kirekire. Ahubwo bisobanura neza nk'icyo yise convergence technique et circonstancielle, ni ukuvuga neza ko ashobora kuba afite inyungu cyangwa se intego bahuriyeho muri kino gihe runaka. Hanyuma rero kandi ntibinasobanuye neza ko yaba afite gahunda yeruye kuri kino kibazo. Ingingo yeruye mu gusobanukirwa politiki ya Kongo mu by'amakimbirane akomeye abanyepolitiki bashobora gusanga bafitanye aho bahurira ku kibazo runaka ndetse n'ahantu cyangwa se n'imitwe batari basanzwe bahuje ibitekerezo. Rero ngo kuri Kabila icy'ingenzi ngiyo gishobora kuba ari ugukomeza mu by'ukuri kuba wenda bashobora kugira umwuka ndetse n'umwanya wa politiki w'ubushobozi bwo kugira uruhare by'umwihariko mu bibazo bya Kongo aho kwishira mu mwanya ushobora kubabuza ijambo ku hazaza h'igihugu. Patrick Mbeko ahakana ko
kuba Kabila akagenzurwa ari mu gace kagenzurwa na M23 byagiye kugira ngo umuntu ahita yemeza neza ko uyu wahoze ari president ahita yemeza neza ko ari umufatanya w'ibikorwa w'ihuriro, ariko kandi akavuga neza ko imvugo ya Kinshasa igaragaza neza ko Kabila bafite by'umwihariko umubano wihariye na Kinshasa udahita wemezwa n'abasesenguzi b'abanyepolitike ba Kongo. Kuri we ikibazo kigomba kurebwa mu buryo burambuye. Kabila yaba yaragiye muri kano gace kubera gushyigikira ayifusemo 23 cyangwa se ngo yabarisemo aho ashobora kubona ubuhunzi cyangwa se umutekano ndetse no gukomeza ibikorwa bye bya politiki. Hari kandi n'ikibazo cy'inyungu za politiki bivuga neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa kuba ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga neza ko uyu Kabila ari mu bice bigenzurwa na M23 nabyo ubwabyo bishobora kugirana imishyikirano by'umwihariko n'abahagarariye uyu mutwe. Basesenguzi bibaza niba koko kuba wenda hari ibiganiro cyangwa se wenda aho abantu bahurira bishobora guhita bifatwa nk'ubufatanye bwa politiki. Ikigaragara muri risesengura, Joseph Kabila agaragara nk'umunyapolitike uri gufata ibyemezo mu buryo bw'impanuka, ahubwo icyemezo cyo guhutira gusubira Kinshasa ndetse no guhita ahantu ashobora by'umwihariko kubona umutekano kirafatwa nko gukomeza kurinda umwanya wa politiki mu gihe igihugu kiri mu bikomeye. Kabila rero amaze imyaka myinshi ku isonga rya politiki ya Kongo kandi azi neza mu by'ukuri uburyo imbaraga za politiki ndetse n'ubushobozi mpuzamahanga bushobora guhindura icyerekezo cy'igihugu. Muri kino gihe rero aho Kongo ishobora guhurira n'amakimbirane akomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ikibazo cy'ubutegetsi, imishyikirano n'abahoro ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibintu by'ingenzi bishobora kugena ejo hazaza h'igihugu. Na n'uyu murongo rero ngaragaza neza ko uyu munyapolitike by'umwihariko uyu munyapolitike Joseph Kabila ngo ni umunyapolitike utekereza kandi ngo uzi kureba ibihe ndetse n'aho ibihe bigana ndetse agahitamo igihe ntantu heza ho guhitamo by'umwihariko wo gukorera politiki kugira ngo guhitamo icyemezo gishobora kugenda rwose kimushyira mu kaga. Patrick Imbeko anashimangira ko kandi bagomba gutandukanya ibintu bibiri bitagomba gushyirwa mu cyiciro kimwe. M23 yo hambere mu ishami rya politiki ryavutse mu 23 yewe na Colonel Nanga ubwe. M23 yo mu ntangiriro by'umwihariko yo mu ntangiriro igiye itandukanye mu myaka yabanje itandukanye by'umwihariko n'iya kera. Uyu munsi agashimangira neza ko ngo iri kwibanda ku bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo uko yaje kugira imiterere irenze ikibazo cy'umuryango umwe ngo kandi gashyira imbere ibibazo bya politiki y'igihugu muri rusange. Mbeko asanga ko AFCM 23 ngo afite gahunda yagutse ya politiki ndetse arimo no guhangana n'imiterere y'ubutegetsi bya Kinshasa. Biro bituma kuri we bigoye gufata buri kintu cyose kiri ku by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse naho gifite impamvu imwe cyangwa se intego imwe. Hanyuma rero kandi tubabwire neza kuri ya kese twababwiye neza ko APRFC yatomboye kujya mu mukino w'ikipe ya Aigle du Congo mu Kinshasa. Turikwibaza tutese APRFC izajya gukina Kinshasa. Hanyuma rero dufite igisubizo uko kimaze gutangwa bimeze bite ubu tuvugana amakuru yahindutse ibintu bimeze gute. Umutoza mukuru wa APRFC Abdurahim Talebo yahimije ko iyi kipe yandikiye impuzamashyirahamwe ya ruhago muri Afrika CAF isaba kwimura umukino uzabahuza na Aigle du Congo mu ijonjora ry'ibanze rya CAF Champions League kubera intambara ndetse n'icyorezo cya Ebola muri burasirazuba bwa Kongo. Nashimangira neza ko badashobora gushyira abakinnyi babo mu kaga. Bitangaje nyuma y'umukino wagishuti wabereye kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu ejo ku cyumweru ku itariki 9 Kanama ukarangira ikipe y'ingabo itsinze Etincelle FC ibitego 2-1. Umukino watangiye mu by'ukuri APRFC yiteguye kwataka ariko kandi binarangira itsinze kandi bikagaragaza neza ko uyu mukino wateguraga ibigendanye n'umunini n'irushanwa cyase n'uyu mukino APRFC izakina muri Kongo. Ariko kandi uyu mutoza agaragaza impungenge zo kujyayo ndetse no kuba rwose CAF yarasabwe ko uyu mukino uyimurwa. Ati twifuzaga neza ko ibintu byose bigenda neza nta nzitizi kandi nk'uko mubizi icyorezo cya Ebola muri Kongo kandi ejo numvise neza kuri televiziyo ko arabarwanyi cyangwa se ko arabarwayi bagera ku 4,000 mu mujyi umwe. Ibi bishobora gushyira abakinnyi bacu mu kangaratete mu kaga gakomeye tukajya ahantu hari icyorezo gikomeye ishobora guteza akaga n'ingaruka ku buzima bwabo. Kandi byongeye kandi hari intambara irimo kuba, bityo rero turimo kuganira na CAF kugira ngo uyu mukino ubere ahantu hatabangamiye impande zombi ariko kandi twiteguye no guhanga
guhangana nuko ibintu byose byagenda. Dufite ishyaka n'imbaraga nyinshi kandi dutegereje igisubizo cya CAF. ngo bimeze gutya rero mu by'umwihariko uyu mutoza yavuze neza ko yiteguye guhatana kugira ngo yitware neza, akabona n'ubwo umukino waba wimuwe ukajyanwa mu bihugu nka Tanzania, Cote d'Ivoire cyangwa se wenda mu Rwanda. Uyu mutoza rero kandi n'ikipe ye baherutse gusezererwa mu matsinda ya Sekafa Kagame Cup 2026 kuva hagati muri Gicurasi Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri iyo barasiriwe n'ikibazo cya Ebola cyatewe na virusi ya bundi ibuju, Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo ivuga neza ko kugera ku itariki 5 Kanama hari yamaze kubarurwa abantu 45 by'umwihariko ngo banduye icyorezo cya Ebola, harimo abantu 850 bose bamaze gupfa. Ibi byatumye muri kino kwezi Minisiteri y'Ubuzima itangaza izindi ngamba nshya zo kwibasira icyorezo cya Ebola, ndetse nashyira n'itangazo ry'uko mu by'ukuri abanyamahanga baza mu Rwanda cyangwa se by'umwihariko binjira mu Rwanda ndetse nasohotse mu Rwanda baciye muri Kongo mu minsi 30 ngo mu by'ukuri ngo batemererwa kwinjira mbere y'iminsi 30. Amategeko rero ya CAF mu marushanwa by'umwihariko mu ngingo ya 14 avuga neza, ateganya neza ko imikino ishobora gukinirwa ku kibuga cyo hanze, ndetse amakipe adahuriyeho bitewe no kubwumvikane bw'amashyirahamwe cyangwa se icyemezo cya komisiyo y'amarushanwa by'umwihariko byakozwe n'iri mpuzamashanyarazi. Ku mpamvu rero zitukanya kuri iyi ngingo harimo n'iz'umutekano, kutagira ikibazo cyemewe cyangwa mu by'ukuri ikipe ishobora kugira no kutagira ikibazo cyemewe ishobora gukiniraho cyangwa se ikibuga cyemewe. Hanyuma rero kandi mbere ko tujya muri Israel ngo tubabwire neza uko Israel yakaniye ikavuga neza ko ngo idakozwa ibigendanye no kugarura umutekano muri Gaza. Reka mbabwire ahubwo ko by'umwihariko muri Uvira ibintu bitoroshe na gatoya. Abitwaje intwaro by'umwihariko abaturage bo mu bice bitandukanye bavuga neza ko ari mu bice by'umwihariko hari imitwe ihari yahibuye ingabo za Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero by'umwihariko mu bice bitandukanye by'intara ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hagati yo ku itariki 2 ndetse by'umwihariko no ku itariki 4 byarabaye, ariko kandi bikongera bikaba mu ijoro ryakeye maze bambuna by'umwihariko abaturage inka zibarirwa mu magana. Iki gikorwa rero cyateje imirwano hagati y'abanarwanyi n'imitwe ya Wazalendo bafatanyije na FARDC kugenda bapfa kugenzura izi nka ndetse no kuzigabana. Rero byagaragaje imwuka mubi ndetse mu ihuriro ry'umutekano ushigiye Kinshasa, mu gihe ikibazo kibura ry'umutekano ibikoresho byose bikenerwa mu ntambara mu by'ukuri ngo gikomeje gukomeza umwuka mubi hagati aho harimo abarwanyi umutwe wa FCM 23. Ubwo umubare w'inka zatwawe ntabwo uramenyekana, ko kandi amakuru atangwa n'abaturage avuga neza ko inka zibarwa mu magana arizo zafashwe. Nubwo iki gikorwa cyagikomeye nta ruhande rw'ingabo za Kongo cyangwa rw'ingabo zibanze bwagize icyo bitangazaho ku mugaragaro ngo by'umwihariko ngo bishyire ku karubanda. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ukorera muri kano gace ntabwo yigeze igira icyo uvuga cyangwa se ngo igira icyo itangaza ku mugaragaro. Cyakora burasirazuba bwa Kongo aho ibintu bishobora kuba rwose ari ubukungu bw'imiryango, isoko y'ibiribwa ndetse mu by'ukuri n'isoko y'amafaranga hazaza. Kino gikorwa ntabwo cyari ubujura busanzwe gusa, cyakumye mu nkokora gusa ubuyobozi bw'imibereho ndetse mu by'ukuri n'imiryango yari isanzwe ihanganye n'ibibazo bikomeye by'inzara ndetse n'ibindi. Ibiro byakozwe mu gihe umutekano ukomeje kugenda kuzamba mu bice bigiye bitandukanye bya Uvira. Radio Okapi ishingiye ku makuru y'umuryango w'abibumbye ndetse ishingiye no ku makuru gutangwa n'abaturage yatangaje neza ko abantu 4 bishwe kandi mu by'ukuri abandi 4 barakomereka mu bindi bikorwa byabaye ku hagati y'itariki ya 1 kugeza ku itariki 4 mu gitero cyabaye Kabindura muri Uvira. Umusore umwe yarishwe undi arakomereka bikomeye ubwo abantu bitwaje intwaro bashagaga kubambura telefone zabo. Abaturage bashinja n'abarwanyi ba Wazalendo ko bari bo bagabye iki gitero, kandi bavuga neza ko abasivile 2 bishwe. Abategetsi mu by'ukuri ngobo ntibatangaza mu by'umwihariko ku mugaragaro abakekwaho ibintu bikorwa. Kino gikorwa cyo gufata amatungo ndetse no kwiba cyabaye nyuma y'uko mu by'ukuri abarwanyi ba Wazalendo bateraniye muri uyu mujyi wa Uvira, aho basabye ko abarwanyi babo bakorera mu misozi ya Fizi ndetse na Uvira bahabwa igihe cyangwa se mu by'ukuri bahabwa ibiribwa n'amasasu. Basabwe kandi ko bahabwa umwanya mu by'ukuri kubigendanye no kuba bashobora kugira by'umwihariko ibigendanye n'uburenganzira busesuye by'umwihariko
by'umwihariko ku bigendanye no kuba bashobora kugira uburenganzira busesuye ngo ku mutungo w'igihugu, kandi ngo mu by'ukuri ibyo bakanagira ibyo basaba byaba bitubahirijwe nabwo ngo mu by'ukuri ibintu bigahindura isura. Abaturage babo barasaba ko mu by'ukuri izo nka zabo zigomba kuba rwose zagaragara zikaboneka, ngo kandi mu gihe mu by'ukuri ngo zitaboneka zigashinja guverinoma gufatanya na yino mitwe yitwaje intwaro, kandi ibi ngibi bikagaragaza neza ko bishobora kugena bikugaragaza neza ko abaturage nabo ubwabo bari gucikamo ibice ndetse no gutera icyizere by'umwihariko ubutegetsi bwa leta. Kugeza kuri aka kanya bikagaragaza neza ko n'ibyo bibye byatumye n'ubundi rihuriro rishyigikiye by'umwihariko rishyigikiye ubutegetsi bw'Kinshasa ritabasha kuba rwose by'umwihariko ryaje imbizi cyangwa se ryakumvikana ku bigendanye n'ibyasahuwe mu baturage. Barwanyi rero nk'umutwe wa FARDC ndetse n'abazanye bafatanyije by'umwihariko n'imitwe y'abazanye FDLR n'abarundi mu by'ukuri ngo bari mu bihe bikomeye byo kurangwa no kubura ibikoresho ndetse no kutamenyekana neza kw'imirongo y'ubuyobozi. Abasesenguzi bera muri kano gace bavuga neza ko ibishobora kongera ibyago ndetse no gukorerwa ihohoterwa ku basivile. Najyo mu Radio Okapi kandi yatangaje neza ko abagenzi bakoresha imihanda ya Ruvunge na Uvira yewe bakaja Uvira Fizi Baraka basabwe gutanga amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 ndetse n'50 by'amafaranga ya Kongo kuri za barriere zigenzurwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Iyi mirwano iheruka isa niyabaye mbere ubwo mu bantu hagati y'impande zombi zajyaga ku rugamba hagati by'umwihariko ya tariki 5 ndetse na tariki 8 abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo nabo mu by'ukuri ngo bararasanye Uvira bitewe n'amakimbirane yari yabaye ajyanwe n'abayobozi ndetse mu by'ukuri no kugabana ibiribwa babaga bibye. Imiryango y'abasivile igaragara muri kano gace yatangaje neza ko abantu 11 harimo n'abasivile baguye hagati mu mirwano bishwe mu gihe isi ibiri iyo umirwano kuno kutumvikana no kongereye umurego mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje gushaka kurushaho kwegera umutwe wa Wazalendo harimo n'ibiganiro kukuba bashobora kugira urare mu rugendo by'umwihariko Wazalendo ishobora kugira uruhare mu biganiro igihugu kiri gutegura. Wazalendo mu by'ukuri yatangijwe nko mu bice byo kwirwana yashinzwe mu rwego rwo guhangana n'umutwe cyangwa M23, kandi imwe muri iyo mitwe yarushijeho kugira uruhare rukomeye cyane mu bigendanye n'umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri abanenga uyu mugambi vuga neza ko kwinjiza abahagarariye Wazalendo no biganiro bishobora gukomeza uruhare rushigikiye Kinshasa ndetse bikanagira ingaruka ku buryo imyanya izagabanwa hagati y'abazakora abazitabira ibiganiro ndetse mu by'ukuri n'icyerekezo ibiganiro bizajyamo. Ni muri icyo gihe rero akomeje kugenda impungenge ku bigendanye no kubazwa inshingano ku bikorwa by'ihohoterwa. Umuryango wa Human Rights Watch wanditse neza ko iri hohoterwa mu by'ukuri ngo riri kugaragara mu bice bigiye bitandukanye by'igenzurwa na Kinshasa ririkozwe mu gihe mu by'ukuri ngo ryakozwe n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, kandi bakanahuriramo n'imitwe yitwaje intwaro indi ikorera ahantu hagiye hatandukanye, kandi hanyuma bikaba byakomeje guteza ibyago bikomeye cyane ndetse n'intambara z'urudaca mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Twese rero by'umwihariko munyemerere tugane muri Israel tubabwira ukuntu Israel idakozwe umugambi wa Trump wo kugarura amahoro muri Gaza. Reka nabyo tubigemo nkuko nababwiye rero Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yanze gahunda igizwe n'ingingo 15 za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igendanye cyasigamije kugarura amahoro muri Gaza, yuko ingabo za Israel ngo zitazava ngo kugira Hamas yambaye intwaro mu buryo bwa nyabwo. Urwego Trump yatangije by'umwihariko rugambije kugarura amahoro hano ku isi mu kwezi gushize. Urwo rwego rwatangaje neza ko rwageze ku masezerano yo kwambura Hamas intwaro burundu. Uyu mutwe wa Hamas rero wavuze neza ko gutanga intwaro zawo ngo bikomeye by'umwihariko ngo bizategwa nuko Israel izahagarika uburyo bwose bw'ibitero ugabo ngo kandi igakura ingabo zabo muri Gaza. Israel rero yakomeje kugaba ibitero muri Gaza nubwo yiyemeye agahenge kibanza muri kano gace mu kwakira umwaka ushize. Nyuma y'inama y'abaminisitiri bayi ku cyumweru ku munsi w'ejo Netanyahu yagize iti Israel yanze inyandiko igizwe n'ingingo 15 yongeye kugaragaza neza ko ingabo za Israel zigera muri Gaza mu gihe mu by'ukuri cyangwa se mu by'ukuri ngo mu buryo bwuzuye ngo yakumiye ko mu by'ukuri ngo agomba kumanza hagenzurwa nimba koko izi ngabo zishobora kuzongera guteza ibyago ingabo zacu ndetse n'abaturage bacu. Niko yavuze ku cyumweru rero n'abayobozi ba Hamas bavuze neza ko uyu mutwe wongera gushimangira neza ko wiyemeje kubahiriza amasezerano kandi ko witeguye kugira uruhare rukomeye kandi mu buryo bwitondewe mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda ndetse no guhagarika intambara mu ngingo zose. Asabwe rero
buza gukurikirana ko impande zose zubahiriza ibyo zumvikanyeho. Iyi gahunda rero Israel yanze by'umwihariko yari ikumiyeho gushyiraho urwego rushinzwe amahoro kugira ngo rukurikirane ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano kongera kwambura Hamas intwaro, kuko ingabo za Israel gukura ingabo za Israel muri Gaza no kongera ubuhanga ndetse n'ubushobozi bw'intara. Abahanga by'umwihariko mu busesenguzi bavuga neza ko Netanyahu atishimiye gahunda ya Trump, ariko kandi nta nubwo bivuga neza ko na Netanyahu atifuza kurakaza umufatanyabikorwa ukomeye kurusha abandi muri ino bihe. Hashize iminsi rero irengaho gito cyane rwose Trump atangaje neza ko byose intambwe ikomeye igana ku mahoro arambye n'umutekano. Avuga neza ko ku nshuro ya mbere Hamas yemeye kwamburwa intwaro, ariko kandi ishyirwaho Israel ko ishyiraho yuko Israel igomba kumaza yakura ingabo zayo muri Gaza. Kukira Netanyahu yagaragaje neza ko ibintu ibingibi bitazaba ku buyobozi bwe. Yavuze neza ko Hamas igomba kubanza kurambika hasi intwaro, kandi mu by'ukuri ngo ibi bikaba mu buryo bwa nyabwo aho kugira ngo bibe mu buryo bw'abaringa. Ishimiro ry'umuryango w'abibumbye rivuga neza ko abantu barenga miliyoni 1,900 bangana na 90% z'abaturage ba Gaza bamaze kuvanwa mu byabo kuva intambara muri Gaza yatangira. Iyi ntambara rero yatangijwe nk'ibitero byagabwe na Hamas ku majyepfo ya Israel ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 2013. Igitero cyahitanye abantu bagera ku 200, abandi 251 barashimutwa. Israel rero yasubiza kino gitero tangiza ibikorwa bya gisirikare muri Gaza, aho abantu barenga 73,000 bamaze kwicwa nk'uko Minisiteri y'Ubuzima muri kano gace yabitangaje. Hanyuma nk'uko twababwiye bakunzi bacu, twababwiye neza ko Tehran yatangaje ibisabwa kugira ngo mu by'ukuri ifungure umuhoro burundu wa buri munsi. Reka tubigemo ubumve ibisabwe. Inama nkuru y'umutekano w'igihugu ya Iran yatangaje neza ko umuhoro wa buri munsi udashobora gufungurwa mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihindura imyifato yazo. Irongera isohora ubutumwa bushasha bw'ibyisabwa kugira ngo ibiganiro bitandukanya by'umwihariko cyatsi bikomeza komora cyangwa se bishobora kugira icyo bigeraho, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru CBS News gikorana na BBC muri Amerika. Televiziyo ya leta ya Iran yasohoye itangazo rikomeye ryashyize ahagaragara n'urwego rukomeye cyane by'umwihariko ikavuga neza ko hari yatangajwe n'umusirikare by'umwihariko ukomeye mu gisirikare cya Iran bashinzwe gukurikirana ubutegetsi bwa Kisilamu. Yagaragaje neza ko ibi rwose bitazashoboka. Avuga neza ko yiteguye guhagarika by'umwihariko ngo abafatanyabikorwa bose ba Amerika ndetse na Israel by'umwihariko ngo bategetswe guhagarika iterabwoba kuri Iran, by'umwihariko hamwe no guhagarika itsinda ry'abarwanyi ikorana naryo mu karere. Mu gihe Tehran isaba Amerika nuko mu by'ukuri gutegeka gushyira ingingo yo gukora ingingo yo gufunga by'umwihariko gufunga abayobozi ba Iran, kuvana ingabo zabo mu karere, guha ingabo by'umwihariko guha Iran indishi byononekaye muri intambara, gukora ibihano byose yafatiye Iran, kandi kurekura nta gisibya imitungo wa Iran wose wafashwe. By'umwihariko bikagaragara neza ko ibintu byongeye guhindura isura rwose, kandi ibiganiro mu ntangiriro by'umwihariko cyase mu ntangiriro z'uku kwezi Amerika yatangaje neza ko ibiganiro bya Iran byose na Amerika by'umwihariko na Israel bimeze neza, ariko kandi Iran yongera kugaruka iri kuvuguruza by'umwihariko bino biganiro. Ariko kandi hagati aho Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zishinja Iran kuba yarateye ubwato bw'ibitaro bw'iki gihugu muri ino nzira y'amazi ya Hormuz ifitiye akamaro kanini isi. Ubwo rero intambara itangiye, Iran yahise ifunga uyu muhora, kandi ikabishaka gutangisha amafaranga ku mato awucamo. Rero ntago rero rwose isiba kurasa amato, ndetse mu by'ukuri aya mato ngo ari gushyirwa cyatse mu by'ukuri ashingwa gushaka kwirengagiza inzira yashyizeho na Iran ubwayo. Rero Amerika ntago mu by'ukuri yikozwa ibyuko Iran ishobora kwishyuza by'umwihariko ibyakozwe by'umwihariko se wenda ibibera mu muhoro wa munsi, kuko inzira yo kumvikana byombi ngo byashyizweho ku mpande zombi. Kuri aka kanya rero bakunze bacu, reka tubashimire kandi tunabaha ikaze. Njyewe nitwa by'umwihariko bwana Munyamakuru, iyi ni Rwanda National News. Reka tubashimire tugaruke mu makuru mu kanya gatoya.